Tukaruna damo din eh. Naghana ka do eh. Ganong muram kagisapot aning ruta ha. Ambugon lakwon. Tukaron lakwon gyapon. So after 2 weeks, sikad nagbalik. Pero diri ra gyapon ta sa duol. Kuzo gawang partner kay usa ka buwan kapi na po ni si Jang wa makasikad. So among ruta ron gikan diri sa mong barangay sa Sikatuna adto mi sa Datag ari mi agi og bahay-bahay. Left turn dal. May subida gamay pero simentado. Wa dili man ni. Wah. Nagbalik-balilihan. Hapon na ta nakasikad og balik kay dati gibuhat kinahang buntag. Okay, nagdaan na karon pa ko kaagi ni sukad ba. Siminto nga minubo. Okay. Kaya po ito karon nabawas ani. Okay, kada dai. Ito tugdaan dal. So shout out dilang ni Kulumay, Butterfly, Supermark og ni Bod Cyclist sa Cebu nga nagruta og mga puro subida. Yuhu! Sabi sila nagnikakabuan naka-bike. Buwan na kape no? Oo, kape na. Dugay na. Tagsa na mo may maka-bike rong panahon na. Lado pa na itong highway. Ado. May pati paso na redo. Pero siminto tanan dili. Dili. Pero okay ramang kasara ka. Sige, salamat tayo. Ito nga po. Lahos. Tuo sira. Tuo ko na yung bata. Karuna kayo. Op. Naduhan mo na ang gagak. Hindi na pa tumutumba. Ayun, sige na, liso na. Agakar na tayo mo. Tukaruna damo din eh. Naghana ka do eh. Ha? Tuktok ka do. Igo-igo po itong subidara. Mubo ra pero tuktok. Ja, dili siminto. Karon medyo ko kage ni lugar lami mo dibulbaikan. Dinapod. Dinapi usa del. Dinapi usa. Ha? Lakwar ni. Unong dyan kay magpa-picture siya ang binaktasan. Anong muram kagisapot aning ruta ha? Tukaron. Sa minagnay tukaron nga galakaw mo ka. Unay resulta sa tagdugay mo bike. Dali ra haguan. Ako gagawan na po ko. So nalingaw ko ni ruta kay Kira ba sa guman ikaon? mingaw ba? Sa ikaon. Shumay. Asa may siumay yung taon na ning mo tindanan eh. Kanaan tong sa man to last datag bitaw to. Og na abli to. So kaning lugar datag din eh. Nilagbas ni og kuana katong highway na paingon dito sa Balilihan sentro. Stila no? Ambugon lakwon. Tukaron lakwon gyapon. Doon na mo guning highway. Dili pareha ka tukaron na to. Kaya ra na inangin kon. Go. Doon na tag highway ane. Kunay mga tilukon nga subida. Dar na lagi. Pilar mo na. Nay. Mito ko. Dara. Highway na. Yung gitli ng highway. Highway na. Pawata ni Balilihan. Tuo balik ka tuna. Na, liko na, wa. Okay, laos kay lumoy ginan. Panidza. Padung ni og Datag Sur.
Okay ra tayo nga no. Dool ra ba? So singot na, no? Okay ra nga ni basta dili lapok no. Kay kung lapok pa ni kinahaguan. Gawas nga hagop sikaran kay dangog ini uli pod manghinlo patag bike. Bida na pod. Pero ginagmay ra. Di mo kautas. Kim. Kini skina na na gel. Laos nagkanangkaan Kurilya. Pawata. Kay balik na to sa Badyang oh. Wah. Kini lawson eh. Kanangkaan man na Kurilya. Ha? Wah, oh, mabot iji ni kot. Ngayong hapon. Bye mi. Kuani na barihol sa Datag Sur. So pabalik kami og highway na meron og Datag Sur Elementary School. Ini eskwelahan og Datag. Unahan na ni highway na. Pabalik na tayo sa Katuna. Balik ta sa simintong daan. Mana ang ruta? Mura to imuang biyahe ro kalawa, dool ra kaadto. Sa Katuna ra to balilihan. Diha wa pa to mabot og sentro. Nagsuot-suot kami sa mga barangay road. Kay para di ta makahaponan, di ta magabihan. So, maraming salamat sa inyong pagtanaw bisag yun nanay ra atong ride. So sunod na pod na itong mga videos pohon. God bless.